Termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar. Aja tak tahu aku lala kamar apa itu jin kan kuku yang mapelah. Yana tu namanya gatau biasa dia nule matindro ko kamarana. Yana de nasu isaliwa de nule matindro ko ki kamarana tu lima pala papena dina padahal jalan ngasewe mapala pule lalang itu jin kuku. Oh jopo midi saya sama toba itok mi agak komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toga ke kamar. Paling makanya itu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigilingati itu ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokan ukue lega polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, pami kata tu tahu matoba memang ijo napa lo dio tak bali. Jadi ko matoba kayak tu matoba ya sosining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngase. Jadi ko matoba kenapa di ko matoba ipamula tawi. Pak jalo napa datu lima napa macicinge napa nak lima napa lo kindo lima. Dia nak kan netela saoli ko ya tu napake. Termasuk pano